Лука йөрөгөйдө күнү көрсөнүр баччата сери кыттылактаргар хылдыттата салгы биги бидилактар бит. Илья Гаврилевич Ефремов Япония серитин кыттылага. Забайкальскай военный округ тыгынча 510 зенитный артиллерийской полкатыгар 130 дивизия асулус палабыт. Номно тоғын 2 харгарюктеми тытыккыр жағас долгуян үйерен келбет эдер ылжыттарын хеягастик көрүстө алгыста өтөтылын ханата. Oğullarım gelende kızdılar bitlerler. Oğlu çıkardı alarabın. Hanım kıtakıldan. Etenden de ceza bak. Vanda burayı tutamarya da bak kuduk. Hadadan. Bilemem küskil bir kuduk bağladı oğullarımın. Уоттах сери кыттылага Илья Гаврилевич Ефремовка улы кайбелелах минниге стортах сухой паёкта грас унан качер сертификатта хырыга хилах Нюрба районун жекергеңонна дәрчет политикатыгар комитететтен ытчат парламенттан культура эгететтен көктөга дәрчеттер мустандар хылжыттатлар. Ытчат парламентин көмөтөнүн оголлубу танал белени жетин тагар хилилер. Diğer tolanlar oktubut, ergilenler veteranlar bütün bilingeder çetken tutaklarının tolawur kinler bar bolumu bu bihiman günna kallan olur oldu. Салхы эдерчет көргөмүнен 2 ветеранмитигер Григорий Прокопьевич Адьянов кылжыттата. Уоттах сери толонун аспытыты кейбит төһөдө карагамел төтөр тахаржа сибе салгынга сылжарын сөбүлүр. Онун Григорий Адьяновы жетин тагар көрүстүбүт. Бу курдук көктөгө түмсен эйле голоо белактабит күндү жомутугар ылжыттатлар. Улуу кыйы остан түспетиреларын ыллан эсүрөктөн этеллер мактал бастың тылларын ханатылар. Күннен тоно Афанасий Васильев, Эдуард Васильев, Саха телевидениета, Нюрба.